Anyang laki din! Anyang laki din! Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam ah. Itay ka pa'y apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako ah. Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwan nga agpaiso niya. Apag iso nga wan ti aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang ta na trabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di ah. Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen na pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utam. Saan mat lang agbayag dayta? Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putam dayta, lakay. Hoy, si Ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlagla ko iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko kwa iti iti ababangan tayo a pwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos na mat nga aglako kami kanila kay ko. Siguraduam laang apod no ti ibagbagam si Ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy! Pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang angot ni ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngam saan mat? At damat mang ibagbaga na katamtam na. Anya? Oy, mare! Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka no mat anaimas tila ko da? Saan pa'y kano anadalos? Napait-pay kano tila ko da nga isaw? Anya? Pampanunutak nga rod mare. Anya nga tanong aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no dayta ti saan nyo apagkikinaawatan ah. Saan mare? Aglako aklat ta. Makaamomot din dagiti tattao no asino ti kayat da paggatangan. Siyak, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa. Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting paragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko no anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wan lakay, aglako tamat. Masiguradok ang magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, ada na panunot ko. Kat, dayta ano umanamong ka? Anya dayta bakit? Agaplayak lang nga ni tilon. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan tamat? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya?
istorya. Ay na, maragsakan ak mga lakay. Uray kas kasano. May ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam. Uwan nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga glako tayo ti barbecue. Daklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga tano aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Uwan nga agpaiso, bakit? Mayat deta na panunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwatang aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwarta mi di naglunam? Wala kay, kamaudyanan na. Mairugita mo tan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, manong ay tinalon mo? 20 mil lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, manong ay ti bayadan ta tunggal lawas. Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Awan mare, adamot kwartak. Iso nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray ka mat amare. Aginanaak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak itay di ta pwesto da Ellen. Adamitan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamitan milk tea alako da. Anya? Kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amumatan ti kaaduan asaan anadalos ti lako da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itaarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na, maragsakan nga rod Mr. Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Kan ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas, kan awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkit di Ala, nakay nanaak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. At damat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamat iti kadwada, ho? Kunang matlano ada ipasweldo da? Ha? Urayam lakay. No pumigsan to mo ti panaglako ta. Uray man lima ti alaog akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskarte mo day bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla da ito'y pailaan jay lako yo'y di na minsan nga aldaw. Madlaw nga mi na saan nakalutluto. Ay,
Mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day ta sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat ngami, no ibalang mi daytoy saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi ditoy Wala mare, ang mga nuag sakit mati tiyan ti gumatang. Saan? Di ka kadi madanagan. Manunalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad daw may gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mat panunutan no makapasaya, itirik na day ta ibagbagam. Ay na, karawag mo tanday ta kolektor. Intud ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungeta. Ay, itay pa'y nga karawag di kolektor. Umawag tasaan ka pa'y nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana data? Wan bakit? Kat nakunana pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti 2 pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga DJ nga Ellen. Sigurado a kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman? Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ijay pwesto da? Wan ka nung nga rudla kay. Kat nako na ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay kato na. Apag iso, umad-ado umad tantilako ta. Wan lakay. Kayat ko matkit di, nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto, ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre, imbag la ang makabawi damot iti mano abulan abas siti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mat nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Apay nga imay ka ditoy si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta, no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba diti pwesto. Ellen, agtalinaag tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasayat nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayo mat iti utang nyo. Iti kasta,
Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako, Nay Ellen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panag-abroad mo. Uwan nga ro. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iteror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Amangan no addag sipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Amangan no agtatakaw nga agpaiso da itay. Kadangran na ka. Nay, ngat katawa am Amalia. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom dita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Ngalaki din aya. Dayta manen agdilaw ti araramidang. Agasam, agabroad ka nun iti mabe Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabi Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko man no agabrod ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabrod ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamon nyo nga agabrodak anti Juana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabrod ka. Naay. Naglaingan no asino man day dya chismosa. Da kami lang ka ni Presity makaamo nga agabrodak ka. Kat pudno nga rod nga agabrod ka, Samuel, kaanakan. Uwanante. Hangam. Madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabrod ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabrod ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda simangpot asubre, Samuel, lakay. Oh, adtoy. Pura mo ti sobre. Anya day toy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay? Anya tinabasam di ta papel, Samuel? Yes! Mapanak ka no iji embassy. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Dahito yung ginabayag ng orayan ta. Simbang putin jivisak. Agabruda kon iti kabita na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel, lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar? Mabit lang. Inakitaan no adda tao iterwar. Ay sumardeng ka mga katawa Amalia. Nagalasti lang am o. Magkumaano na po daw dayta ko. Nakangingisi mo. Nita, Anay ka. Aping agsipat ka ay. O. uray nang isit igugut ko tanapintasak malat Frede. Nagalas. Tay, Ti dila ti chismusa ah. Kasla dila ti pusa o. Anay ko manay. Unay mo dati. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka o. anyat makit kita am kanyak, pusa. Wah. No comment oh.
No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin ni Tipusa. Anyat kat katawa maya. Daya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaruba. Simmangpot ka no kay din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamo miti day tangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balayda. Ay, una yan. Naglaingin ti radarmaw. Mangag mo amin asaritaan ti karuba. Kas kalaglap-lapayag nga asaw. Oh, Nita, anay ko manay. Nagsakitan ti rubak. Oh, maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No di kat left and right akugtar. anya. Naalam ka no matan jay bisa mamapanagtrabaho ija abroad Samuel Barauk. Nakamo nyo naalak di visa, Uncle Berting. Naamuak ka na iti kaaruba Barauk. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kini Presi ang makamo nga dan visa ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak Barauk. Kahit asawan day ta dandanikan mapan ija abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga dan nakaamo ang naala kong ti visa? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, kar na dito yung mapaspasama ka. Mas daawak at talagan bakit? Anyat pakas daawam, Samuel lakay. Dua talaga makamo nga dan visa ngagtrabaho di abroad. Nagamapay ngay. Amumot na nagiti kaaruba tayo. Asimbang putin di visa. Anya, Asino nga, tagiwarwaras iti day damag. nakaskas daaw ngagpayso. Awan met tinang istoryaan taan na alamon Jevisam. Naglaingan no sino man day dya chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Saan mo't nga gap-apura di employer kayo di abroad. At damanin naguni alata ijerwar Samuel lakay. Bayam, ang mga nuaso lang na itang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtit? Sika. Kung manatawa ka man ng may isa. Anay ka? Dinanong mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh, yung unay mo dati. Nagsakit. Oh, Pisang tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. kasano? Tay ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa midangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Adday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsentiri nam kadakwada nga gasawa. Pangas daki di Wino, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palaki da ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakkel TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon langan tawan diti balay ta. Naay. Saan lang ada kita tanda diti balay? Anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta dito balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iso sa anak ang nagpabok. Kurang di kwartak. Parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpaison di visa. Namawan pa imot plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tanong. Ay, sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya nga taday jay. Ay, nakitay. Ang mga nuad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan.
Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka o. Apay ka di man na ya. Agin na abroad, awang magayam kwartada. Oh! Anya laki din ni Amalia. Dahil tama na yung ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak, ngamawan pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti day tangan. Nangag ko ngayon baga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barak? Eko, anya lakit din aya. Apay ka anakan, kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Da maganda no kaano ti flight ko. Anya, Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagngina. ay kunakman no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Naa, nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko. Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti ticket mo. Anya, Impagarob ko mo na nakagatang kan iti plane ticket mo ka anakan. naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Maulaw akong presi bakit. Ay na maulaw ka talagan. Ay sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Kasano nga ang muda dayta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak nagbidot, tao di umar arubayan dito'y balay, saan kat nga aso. Anya, Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado at pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. si bakit? At dan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak ng akabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay, makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mo itla... Adda man ang naguni alata ijerwan. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana at palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Nakita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay sinalbag ka, Amalia. Si kamot gayam ti umar-arubayan dito'y balay. Agnakam ka itan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nag Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay agnakam kaitan. Chismosa. Day tati maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ay, ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitano. Sapay aglat natin tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anyat ko nam. Mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sad paminsan. Sa bagay mo't kit diya? Ay katwal mapantayo. Sana bale, syakti makaamo iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun niya. Isong agaw awis ka ije bagyaw. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umaya ka friend. Adda mangay ayab ka na tayo, Joyce. Wan ngagpaisaw.
Babae mo. Anya nga tatibaga na aya. Mabiit ka ang. Isunsamot day ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpay-payapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di mo. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti ruprupa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na daytoy kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akasta ti bagbagam. Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Di video yo iti bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok a 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anyan? Namukla ko mamasabat yu dahi a vlogger. Imaya kumamat. Sigurado asikatak matitan. Anya? Makabandok ka talaga ti agtrabaho, pari opong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, mare. Sa bagay matkit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Buy-buyag man na ito'y video da Joyce Kanbogan, hindi kalman. Video? Wen mare, kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos. Ngamnay. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kanbogan. Sikat dan. Gapo iti daya how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyakman mo ti alaan na iti video. Kasta tila nga managaway. Bakay? Nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Sumardeng ka ban si Kalakay? Tunggal agawidak akas to'y tila nga? Kanayon akas ti ibagam. Isulang mo nga mintam mo ka makagapaw. Bakay? Apay nga minaya? Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kanbogan? Tapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan, ida? Dayjay tulakit din, ti apalak? No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung dagita nga style mo, Anya? Ay namaray. Nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbogan. Ay no? Gapo iti da jay. Namimpinsan mo iti na simikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo ay ajay video da. Anya? Anya laang ay pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. Anya? Ay, orayem pare. No syakto mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Puutom day ta.
Adayo matang at dalangak, kumpara kadabugan. Anya? Nay, apa yan? Aldawang di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungar ti papanamay. Nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulen di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rito yung kanginaan na sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talugasot? Anya? Ay, mapukpukaw sa amot tang dilimbong ti panuno mo, milang, Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada ang nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya? Mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no. Iti anyaga po. Awan mo tidakas ngay narami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya? Para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, una yan ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadun a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Aming matlangan. Apalan na. Makabanog. Anya? Naalanakan iti video di vlogger anapan mo sinapaul. Saan nga rod? Manong nga oras anang tugtugawak iji town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce, nga mawan mo't. Ay, unay kan aya. Bas sila day taabanag, No apay pa lang amin ang masapol nga aramidan. No kaya't mo asumikat, di video mo tabagbagay mo, Tas ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangipost, manulaang nga ti mangbuya. Basit lang ti followers ko, anya. No di vlogger ti mangipost, ado ti mangbuya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti ipost na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mangbuya. Rabiain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manan iji taon Sa pulat da a vlogger. Kay, saan ka manan ang mapanagtrabahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da lakay. Naglawa da iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Anya laki ideng. Saan pa ang magaanday takawis mo? Isuot mo ta. Apag iso no dumano nak iji town na magaanton. Ken apag iso ang makitak da a vlogger. Anya? Ay, jakon ang muna niya teramidak king ka. Milang, Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat da how much is your outfit? Dinagsayatan. Makamu ka man lang iti biyag mo. Wen, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asika ti asawa. Nay, si ka magdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka diti mapan mo atindaran nga wasyan. Inak man iji town. Barang itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan ko matla ang binirok idi kalman. Ha? Ni kwa ngay, how much is your outfit? Tasyak man mati ang pasikat. Anya? Kaya't mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman?
Ken itangal daw, tapno laang mapan mo sa Poland da a vlogger. Sana balay. Sigurado ang makitak da dya ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da a babae? Uy nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Boga na masalaw mi day a vlogger? Una yan aya. Agasem man, saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw. Tapno laang mapan nabirukin di vlogger. Inton kwan na ikatlang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti may sa pakanan. Ngam ni, saan ka nung arod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulan. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumungbak ka mo, Saan nga road? Saan? Saan? Dawatam? Anya, ay unay mo dato, Magdamdam magaklain. Makapungtok ka mo, No nakita, di saan kumaakas to tilangak. No nakita, di naragsaka kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rin sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan, dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay sos Milang, adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kasta mapan mo sa Poland di vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agarami kay tinasaya, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dato, Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulo ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gainton biyernes. Sabado kan Domingo, saan nakasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rog nga inlabak di kauskaw, kan imbabad kumutan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatag no bilang laang. Saan to laang a walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kauskaw. Ay na, pangasim Milang, pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami cooking ka, oh. Ay, na yan ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali a para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo, oh. Nagkunang aming king kaasang kasumrag. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asang kaanapan. Angam sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Gapula ang tasimik at dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal mau, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang yung nagsingpa nga mo, Milang. Ay, di mo apalan ti pasit abanag, apakadadaulan ti trabaho. Anya laki, jay. Ala papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Hercules. Isagsagot ka na kayaw ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay ayaten ka, Sabel. Kat urayak lata ti panang sungbat mo kanyak.
Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Nupay kasta. Idarirag ko latta ti panagayat ko ken ka, Saan mo ko maaliplipatan nga ayatin ka unay? Amok day ta, Alan. Kas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayik latta, no kaano asong batan nak. Ngamjak ipanamnamakon ka, Sa anak mo ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak ka na imbag. Sakbay asong batan ka, Alan. Oh, ato Isabel, ikang ka iti prutas. Sagot ko ken ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na dagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapan nyong? Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanya, Isabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, Manong Panyong. Kasta, mayat adenggan. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo aprutas ha, Manong Panyong? Awan anyaman na, Sabel. Mangyegak tumanen. Ha? Sigurado ka? Awan. Iso nga ibagam no anya dagiti kayat mo aprutas. Ta isunto tiyag kaw intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainmay ka dito'y balay ko. Agluto ka man iti naimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha? Uray anya Ingkalata dita kusinak. Ta agluto ka iti naimas asidaan. Ada pork chop ijeref. Ada matan-natang. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, ante? Awan. Ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asino? Mamam tulat no asino. Aguray kayo, ante. In love kayon samot. Ape akasta ti panagkirim-kirim dagiti matayo. Awan nga rod kaanakan. Ay na, in love ka talaga. Iso asike. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-in love. Sige, ante. Ilutuan kayo nga rod, iti sidaan. Among ka di kasinsin Sabel. Na-inlove ni Auntie Tasha. Sino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Ay, bakbakatanon. Nga ma-inlove pa'y laang. O apay, hingga po tabakot, saanan ang ma-inlove? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa ma-inlove. Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na kadagiti nagararam kan kuana idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay lang. Kat nasayat mo't, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barok, inayaban ka dito'y balay ko, takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko, no napintas mo't lang. Dahito yo. Nay, kat mayat mo't angkal. Imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal. Wen, kaanakan, imbagla apang purma mo't Wen mata angkal. Anda ka di purpurmaan nyo abakait. Anya bakit? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kat mayat angkal. Kita man no mayat to'y boots ko. Mabit lang tayo suot ko Timay sa. Anday ta. Wanya.
Bagay ko kanimat lang kanakan. Wow! Wan, Uncle! Bagay yung launay. Ad-adan atim maer kayo, Uncle. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar-aram samot kan ni Tata Panyong. Ay, pudnot ako nam. In may simarungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kay, okay laang kan ka? Asal sarungkaran na ka tilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas nga aramiden na. Kan nasayat mo ti panakisarsarita na. Kat kasano ni Alan? Ay na, may samot da di anapingat nga grayo kanya, kasinsin. Ay, agang ka nga agkaribal. Ha? Anya ti kunam? Pudnomat? Agang dagi dyan. Ay, Alan, mangpili kan iti song batam kadakwada. Tay ububeng, wano tay laklakay. Anti Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang ije garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya aten, tada libre anaten. Ay, aguri kayo man, anti. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, anti. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaili Kat mayat matibuyan na, anti. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. Ay, nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, anti. Amom nga min Sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni anti. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlavak nga min. Okay, anti. Karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlawan nyo? Uy, ko ni bagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay nagtuharmon dahi jay. Aya? Ala, anti? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo ton. Day, sika ka di day, Tatasha. Na, kaslay mo bing kamay. Wan, panyuang siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kan iti sidaan. Nagataan nga ba dayta, naimas kan nananam, iti sokon iti lamisaan, Ay, ket, agyaman na ka, Tasha. Imbag man ta umay nakpadiguan. Wan dayta impadigukan ka, kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay, with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na karon, Tasha. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wan natural anabang loa, gaputa nagdikosak. Aya. Ala, ket agyaman na kitim padigom. Aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. At iti parakin ka. Ay, suak, anakan. Umayak makikape. Mayat. Kasano nga, Uncle? Naaram yun tay babayan na kainlaban yaw. Jack pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarungkaran. Ngamin, kaslada nam namaksi ka. No kayat yo,
tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya? Apay, ipagarup mo ka di ajak kabalan ka anakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga armanday ta nakainlaban nyo, angkal? Anya kalakit din aya ka anakan. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga rod, tasong batan na kayong to, angkal. Basta, sinong bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun Gapot agayata kun kwa na. Kan nabayag mo tan nga agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong batang matlangan? Katsi ka ngay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka. Kasano asong bata? Katsaan kumot nga ay ayaton? Jakla kaya ti kasdi lalaki? Sadot mo anya nga iti ipakandan to iti agbalin a pamilyami no bilang. Sabagay, imbagkan ka Tanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dayta ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas kan ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at tanaranaan ka diti paraangam nga agtugtugaw. Anyan tilangam tasya. Nakashortpan ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawid kan tasya. Nakashortpan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawid kan tasya. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko. Kat saan asika? Nay, agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashortpan kayo, mat. Helen ka, anakan. Nanay, ako rin ka. Anya ka di taawit yu anak kasupot. Merienda. Ako na kamirindaan mi kan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbaga na. Anya? Ni Tata Panyong? Wan. Ako rin kayo, Auntie. Apay ka di ngagsangsangit kayo. Nasagtanak ngamin iti imbaga na. Nga anda ka no labs na. Kat ang mga no agimon no makita na kami adwa. Agure kayo, Auntie. Ni kadit tatapan yung tikunayo anak kain laban nyo? Wan ka anakan Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan nyo? Wan nga rod. What? Nga madaka no labs na kat sana siya. Auntie, amuyo ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan, Auntie, agdoyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsakti panagayat ko kan ka. Agayatakin ka. Nusumbatan nak, ikalay sa kaadagos. Ay, tatapan yung piritsaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino ngay? Ni Alan akaanakan nyo. Isu ti ay ayatat. Agayan ayat kamin. Anya? Lading itok tata. Isu amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka anakan. Apay ngay. Angkal, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kin Isabel. Apay adi mo yung baga kanyak. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha kami ng Angkal. Di kayo mat ngamin nagdamdamag?
Imposible adi mo ammo, an Isabel tinakain labak. Nasaw ni Sabil kanya, kasarsarong karam kanu, Uncle. Ngam kunanamat, asaan nakakanu akayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka anakan. Impabusoy mo kumalata kanya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka uncle mo. Uncle, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rod asikat ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rod ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agamam mo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Apay nga, Uncle. Ngamen, inagaw mo ti babaeng ay ayatek. Manipod ita. Saan tan nga agamam mo? Jak ni namnama asi kagayam ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta? Ni Tata Panyong ti pagpapatsarmingan nyo, anti? Iso tinakain labak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impabusoy kanyak. Ha! Agsapol kay ti padam nga bubeng. Sige, anti. Ituloy yung lahat ti agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mo't nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha! Ni Alan ti ay ayatak, anti. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan? Anya ti katawa am hilen. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Sabel. Kat da kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Kani Sabel, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni Kasinsin Sabel. Ngamin, saan namot abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong. Helen ka anakan. Ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di nakamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Uncle, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan ka iti red wine mo. Ay, kagurgura ka kaanakan. Anya kalakit din ay, Uncle. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Isabel. No di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot ngamin napasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, Uncle. Da kami tinay ka rin iti tunggal maysa. So amang sapol kayo niti sa bale. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Uncle. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito balay mo. Oh, apay. Ada ka din na pati nga iba Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Naragsa ka ka na kang giti imbagam. Wen, Tasha. Anya nga tano si kalaangan ti Arman? Ha? Anya? Arman na? Wen, Arman ka. Ay, sige agparamakan ka, Panyong. Ni Sabel ti ay ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay ayatek ni Sabel. No dinakmat ay ayatain. Awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanyak akaanakak. Uray ay ayatan ka, no dinakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti may bagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Ngamen, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha.
agayan ayatan, Wayne. Uwan panyong, agayan ayatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.